шмаль взял, и мы как всегда куда-то едем. Погнали! Едем на Ямайку далеко. Я приехал в Хельсинки, чтобы увидеть Финляндию, которую обычно не показывают. Сегодня 4:20. День, когда здесь говорят о свободе, немного громче, чем обычно. Погнали! Едем на Ямайку далеко. Забываем то про ящик, то про смог. Забери меня, машина, самолет. Оставляем бетон, мой город подождет. Едем на Ямайку далеко. Забываем то про ящик, то про смог. Забери меня, машина, самолет. Оставляем бетон, пусть мой город подождет. Серый, вязкий, бесконечный. И все казалось как будто не вовремя. Но именно в такие дни и начинаются настоящие разговоры. И все это на фоне города, который будто бы ни при чем. Хельсинки остается спокойным. Трамваи идут по расписанию. Кофейни полны людей. Море шумит где-то рядом, как всегда. Этот город умеет быть сдержанным. Он не спешит вмешиваться. Но в его молчании особая красота. Хельсинки не бросается в глаза. Он раскрывается медленно, с улиц, с окон, с отражений в лужах. Он умеет быть серым и светлым одновременно. Таким же противоречивым, как все, что происходит внутри него. И может быть именно поэтому он идеальное место, чтобы услышать, о чем здесь на самом деле говорят. И о чем молчат. Я приехал не как журналист. Я приехал, чтобы слушать, смотреть, узнать, кто эти люди. И зачем они все еще верят. Погнали! Едем на Ямайку далеко. Забываем то про ящик, то про смог. Забери меня, машина, самолет. Оставляем бетон, пусть мой город подождет. Едем на Ямайку далеко. Забываем то про ящик, то про смог. Забери меня, машина, самолет. Оставляем бетон, пусть мой город подождет. Движение за легализацию каннабиса в Финляндии началось еще в 90-х. Тогда это была маргинальная тема, почти табу, но постепенно голоса становились громче. Самым заметным человеком в этом движении является молодой политик Янне Аска Тапани Карвинен, по профессии специалист по обработке данных. Он также говорит, что изучал журналистику в колледже Алкио и медиаисследования в Университете прикладных наук. Он регулярно подает петиции за легализацию и участвует в политических дискуссиях, стремясь попасть в парламент Финляндии. В 2019 году петиция за легалайз собрала более 59 тысяч подписей и дошла до парламента. Это был первый случай, когда вопрос официально попал на повестку. Парламент отклонил инициативу, но волна пошла дальше. В 2023 году уже новая попытка за декриминализацию с упором на права человека и здравый смысл. Но, честно говоря, то, как парламент рассматривал эту петицию, было похоже на фарс. На сессию вынесли сразу два законопроекта. Один о легализации каннабиса, другой о разрешении супермаркетам продавать пиво и вино с более высоким содержанием алкоголя. Больше всех на трибуне бушевал министр здравоохранения, пафосно указывая на угрозу здоровью нации и недопустимость таких реформ. Оба предложения отклонили под аплодисменты зала. А уже через 2 месяца на другом заседании все тот же парламент, без особого шума, большинством голосов разрешил продажу крепкого пива и вина. Без речей, без лозунгов, просто в повестке дня. В этом году партия Хампу-Пуолуэ, конопляная партия, снова заявила о себе. Не как протестное движение, а как политическая сила, готовая участвовать в реальных выборах. Они выдвинули своих кандидатов на региональные и муниципальные посты. Тапани Карвинен, Варкаус, Северная Сава. Человек, который уже не первый год борется за легализацию. На трибуне, в петициях, в кампаниях. Йохан Кустонен, Турку. Давний пациент-сторонник медицинской марихуаны. Музыкант, актер, активист. И по сути голос тех, кто не просто за, а живет благодаря этому лечению. Сэмюэл Лилума, Хельсинки. Предприниматель, фрилансер. Представитель нового поколения, которое хочет, чтобы политика наконец начала говорить на человеческом языке. Они не профессиональные политики, но именно поэтому и выглядят честно. Пока крупные партии обходят тему каннабиса стороной, эти трое идут в бюллетень с открытым лицом. Пусть и без иллюзий, но с верой, что право на выбор начинается с права говорить вслух. Медицинский каннабис в Финляндии формально разрешен, но на деле почти недоступен, выписывают единицам.
Большинство врачей не хотят связываться с надзорными органами. Для этого нужна отдельная лицензия, а бюрократия глухая и осторожная. Недавно у невролога из Турку отозвали право назначать каннабиноиды. Надзорное ведомство решило, что он выписывал рецепты не по показаниям, хотя у него были пациенты со всей страны. Люди с рассеянным склерозом, с хроническими болями, с диагнозами, где каннабис единственное, что помогало. После этого случая врач написал пациентам письмо: «Больше не записывайтесь, я не смогу вам помочь». Это письмо стало ударом. Для многих последней надеждой. Сейчас таких врачей почти не осталось, а разрешений на медицинский каннабис в год не больше 50. В итоге пациентам по-прежнему назначают опиоиды. Старые, тяжелые, вызывающие зависимость, потому что они вписываются в привычную схему, а каннабис нет. Вирьё Коски, одна из пациенток того самого врача, которому Валвира ограничила права. Она говорит, что качество ее жизни изменилось радикально после начала лечения медицинским каннабисом. Но посторонним, по ее словам, этого не понять. 11 лет назад у Коски диагностировали остеонекроз. Позже к нему добавились невралгия тройничного нерва и кластерные головные боли. «Моя болезнь заставляет мечтать о смерти. Когда начинается приступ, кажется, что это конец», — говорит она. Долгое время ей выписывали анальгетики. Когда и они перестали помогать, один из врачей поликлиники предложил попробовать медицинский каннабис. Сначала Коски не поверила. Всю жизнь она была против любых наркотических средств. «Я ужасно боялась. Мне сказали принимать его только дома и в присутствии других. Вдруг начнется тревожное расстройство». Но тревоги не было. Боль ушла. Не до конца, но, как говорит она, лекарство убрало самое острое лезвие. С тех пор она смогла отказаться от опиоидов. Вернулась к спорту, похудела на 60 килограммов. «Без каннабиса я бы уже была в могиле», — говорит Коски. «Я сказала врачу, что он спас мне жизнь. И это правда. Такое ощущение, что меня бросили на произвол судьбы, что у меня забрали человеческое достоинство, и теперь меня можно пинать туда-сюда. Качество моей жизни улучшилось благодаря каннабису. Я пробовала все, что мне предлагали. Таблетки, уколы, химические схемы. И поняла, ни одной из них не подходит. Либо побочные эффекты сильнее самой боли, либо не помогает вовсе. Каннабис стал не чудом, а просто нормальностью. Тем, что дало возможность жить, не страдать, а жить. И теперь, когда у меня это отнимают, я снова стою в той же точке. С ощущением, что мое тело чужое, а мое право на облегчение – спорный вопрос для системы. Сегодня, 20 апреля, на улице Хельсинки выходят те, кто все еще верит в том, что взрослый человек имеет право на выбор и на голос. Не громкий, не удобный, но свой. Финны – нация точности. И, как и было заявлено, мероприятие началось ровно в 16:20. В течение нескольких минут у здания парламента собралась небольшая, но уверенная толпа, около 250 человек. Половина из них молодежь. Остальные люди постарше, от 40 и выше. Были, конечно, и привычные персонажи, городские сумасшедшие, пара шумных подростков, для которых это была просто возможность покричать на свежем воздухе. Но большинство пришедших выглядели собранно и спокойно. Они понимали, зачем здесь находятся. И было видно, для них тема каннабиса – это не способ уйти от реальности, а способ вернуть себе качество жизни. Мероприятие проходило спокойно, почти медитативно, без провокаций, без лозунгов на надрыве. Полицейские наблюдали за происходящим из машин, но ни разу не вмешались, поводов не было. Люди пришли не кричать, а просто быть, показать, что они существуют, и что их голос, пусть и тихий, тоже имеет право быть услышанным. Предлагаю вам самим послушать, о чем говорили выступающие. Каждый из них не понаслышке знает, что значит бороться с системой. Для них медицинский каннабис – это не прихоть, не блажь, а средство последней надежды. Это шанс прожить свои лучшие годы, не в опиоидном забвении, не страдая от побочных эффектов, а в ясности с контролем над болью и с ощущением, что ты не просто пациент, а человек, у которого все еще есть выбор. No hyvää päivää kaikki! Miten menee? Hei, kerääntykää tänne eteen tähän porukkaan.
Kiva saada tällainen yhteinen porukka tähän keskelle. Mun nimi on Cole Thomas, mä juonnan tämän mielenosoituksen tänään. Hyvää 4.20 päivää kaikille. Tänään on myös pääsiäissunnuntai, eli voisi sanoa, että tänään on Weedster tai Puff Puff Passover. Mutta kiva, että olette tullut tänne. Meillä on hyvä ohjelma tänään. Me puhutaan ekaksi lääkekannabiksesta, sitten me puhutaan vähän kannabiksen taloudellisista mahdollisuuksista. Sitten Neil Lowe tulee vetää meille hienon väliaikashown. Puhutaan sitten vähän kannabiksesta ja tieteestä. Ja lopuksi meillä tulee entinen huumepoliisi puhumaan vähän huumesodasta. Kaikille. Ei sori, meillä oli pieniä ongelmia TikTokin kanssa. Noi tietyt somet ei tykkää siitä, että me julkaistaan meidän asioita ja sieltä on tullut pieni shadow ban. Kiva, että ihmiset, jotka ei päässyt tänne paikalle, pystyy myös kuulla, mitä täältä sanotaan, niin tuolla fiksataan niitä vähän. Mutta meillä on paljon tällaisia dokumentaristeja tullut tänne paikalle, eli jälkeenpäin kuulee kyllä kaikki nämä puheenvuorot myös. Nyt ensimmäiset puhujat, hei antakaa aplodit Mika Luoma-aho ja Tatu Saarikko. Mun nimi on tosiaan Cole Thomas, mä oon Suomen kannabisyhdistyksen varapuheenjohtaja. Mika tässä on Suomen kannabisyhdistyksen puheenjohtaja ja Tatu on meidän hallituksen jäsen. Eli aloitellaan tänään lääkekannabisasioilla. Te olette, Tatu ja Mika, kummatkin kannabiksen lääkekäyttäjiä. Voisitteko te kertoa teidän taustoista enemmän? Mihin te käytätte kannabista lääkkeenä ja miten? Aloitetaanko vaikka Tatusta tällä kertaa, kun Tatu polttaa tuollaista ihan käärittyä spliffiä tässä lääkkeenä, niin olisi kiva kuulla sulta, Tatu. Tervetuloa. Joo, kiitos. Tatu Saarikko nimi ja tuossa Skyn hallituksessa mukana ja 25 vuotta ollut potilasaktivisti. Ja sen lisäksi tässä sitten myös olen tämmönen yrittäjä ja kasvinjalostaja ja lajikehittäjä nimellä Hiiler Frieden. Jep, minä olen Mika Luoma-aho ja mä olen Suomen kannabisyhdistyksen puheenjohtaja. Mä käytän lääkinnällistä kannabista reseptillä ja olen käyttänyt 10 vuotta ja se käyttöaihe on syövän ja sen hoitojen aiheuttama neurologinen kipu. Mä käytän käytännössä siis päivittäin ja vaporisoin tällaisella suomalaisvalmisteisella Dynamite 2 vaporisaattorilla, jota suosittelen kyllä puolestani. Mä oon saanut tässä nyt 10 vuoden aikana, kun mä oon tätä lääkettä käyttänyt, niin mä oon saanut kipun hallintaan ja pystynyt tekemään töitä ja elämään ihan normaalia elämää ja myöskin toimimaan näissä luottamustehtävissä. Sori, mä voin sanoa, että tosiaan käytän tässä kohtaa tällä tavalla ja käytän kaikin eri tavoin. Mulla on myös vaporisaattori mukana, että tilanteen ja olosuhteiden mukaan käytän kaikki käyttömuotoja, sovellan sen mukaan, mikä tuntuu parhaalta, että saa parhaimman vasteen, lääkinnällisen vasteen. Ja näin ollen kaikki käyttömuodot kuuluu tässä kohtaa omaan repertuaariin. Mikä se ero on, että miksi käyttäisi mieluummin joskus polttamaan? No, tietysti tässä on ehkä sellainen tehokkuusintensiteetti pohditaan parhaiten. Tämä tilanne oli myös sellainen, että aika kylmä keli ja oli myös tämä sateen uhka, niin kuin ennen tuli silleen varmemman pohjalle, että se on ylläpidetty se tässä tällaisessa olosuhteessa. Yes, kiitos. Kaikille tiedoksi, että kannabiksen lääkekäyttö on ollut Suomessa laillista vuodesta 2008 asti. Reseptin saaminen on kuitenkin tehty kohtuuttoman vaikeaksi ja lääkepotilaille erittäin kalliiksi. Voisitko Mika avata vähän tämän tilanteen kiemuroita ja epäoikeudenmukaisuuksia? Kyllä, eli tuo lääkekannabis on periaatteessa kyllä laillista ja sitä viimeisenä keinona pystyy Suomessa lääkäri kirjoittamaan potilaille, kun kaikki muut konstit on joko kokeiltu tai ne ei yksinkertaisesti sovellu tälle potilaalle. Ja mä sain tämän oman reseptini vuonna 2014 ja sen saamisen prosessi kesti hyvin pitkään, yli vuoden ajan, ja siihen liittyi monella lääkärillä käymistä ja monennäköisten todistusten kirjoittamista, mutta sitten mä viimein onnistuin kuitenkin saamaan sen yksityiseltä lääkäriltä. Valitettavasti tämä lääke kärsii kuitenkin vielä aikamoisesta stigmasta ja tästä on sitten monia esimerkkejä. Esimerkiksi se, että tämä lääke on kohtuullisen kallista, että Hollannista tuo kannabiksen kukintoa ja sen hinta on noin vähän vajaa 20.
per gramma. Ja Kansaneläkelaitos Kela ei korvaa sairausvakuutuksesta senttiäkään lääkekannabispotilaille, koska he eivät halua maksaa kannabiksesta kenellekään korvauksia. Ja Kela myös sillä tavalla sorsii lääkekannabispotilaita, että siis tämän lääkkeen tai reseptin saaminen on yleensä vaikeaa ja se myönnetään vakavasti sairaille potilaille, joista useimmat eivät käy töissä. Ja nämä määrätyt määrät voi olla useampiakin grammoja ja sitten se tulee todella kalliiksi näille potilaille. Mutta Kansaneläkelaitos, kun maksaa toimeentulotukea, niin ei katso tätä kannabista lääkkeeksi, eikä enää korvaa niitä potilaan lääkekuluja. Ja sitten vielä niin Kansaneläkelaitos ja Valvira ovat molemmat lähetelleet lääkekannabista määränneille lääkäreille tällaisia niin sanottuja uhkauskirjeitä, joissa he ovat vedonneet lääkäreihin, että eivät kirjoittaisi niin paljon näitä reseptejä, vaikka niitä ei todellakaan kovin paljon Suomessa kirjoiteta. Silloin kun minä sain tämän ensimmäisen reseptini, niin näitä 2014, niin näitä oli muutamia satoja näitä potilaita Suomessa, jotka sai tätä lääkettä. Nyt tällä hetkellä, kun Kela ja Valvira ovat pelotelleet lääkäreitä, heitä on jäljellä enää muutamia kymmeniä. Lääkärit pelkäävät kannabiksen määräämistä lääkkeeksi, koska he pelkäävät, että Valvira vie heiltä luvat tämän takia. Siksi tämän lääkkeen saaminen Suomessa on niin vaikeaa. No, tuli vaan mieleen, että jotenkin me oltiin vuosi sitten päivälleen tuolla torin nurkalla ja istutaan tätä samaa asiaa, että tämä pitäisi jotenkin saada, me ollaan saman asian takia, että tosi absurdi lääkeasia pitäisi saada haltuun. Joo, tosiaan. Suomessa lääkekannabisreseptien saaminen on todella vaikeaa, melkein mahdotonta. Niin kuin Mika tuossa jo sanoi, että enimmillään laillisia potilaita oli vuonna 2017 melkein 350, minkä jälkeen lukumäärä on pudonnut koronavuosien jälkeen alle 100. Suomessa on siis 100 kertaa vähemmän kannabiksen lääkekäyttäjiä kuin Tanskassa ja 1000 kertaa vähemmän kuin lääkekannabiksen edelläkävijämaassa Israelissa. Suomessa kannabista käyttää vuosittain uusimpien arvioiden mukaan noin 400 000. Едем на Ямайку далеко, забываем то про ящик, то про смог. Забери меня, машина, самолет, оставляем и бетон, пусть город подождет. Едем на Ямайку далеко, забываем то про ящик, то про смог. Забери меня, машина, самолет, оставляем и бетон, пусть город подождет.